Jedno ne bi volio da Šta opet nas snimaš? jednog homoseksualca ne treba upoznavati. Neko će biti da smo ovaj glavni glumci. Gdje je ovaj? Evo svjerova da imam preko mini. Pogledaj ovo, ima ko normalno. Koji kurac puši droga? Jedan čovjek dao to nikad nije. Dolazi do izravnog kontakta i onda u tom slučaju vatate je za uši i tišete naglo može, jer ona ne smije da puša srbijeno. Počeši ga. Bila je bludnica, a kad se počela sama zrušiti, ostala je trudnica. Do 4 pa smo gotovi, 6 sati 14 minuta, najdemo se. Čuo što čovjek kaže? Se i zahtijevajte ono što vam pripada, a to uvijek znate kako. Evo čekamo prvu idu. Nek shvatiš. A bilo i dita dođe. A da se svi slika. Evo, kolega. Snimi tu glavu, ovaj, čosa. Hey Steve! Aj. Čekaj. Evo Steve! Vidi kako su sretni sad. Malo vode. Samo to treba. Miss Pug 2005. Bolje da nas niko ne gleda. I ti bi bio novi Jake. Lepotice. Kupačice moja tu. Ovo je beba. Ko zna koji čovjek. Ručak u Novaliju. Pokojni ručak. Gotovo je s ručkom. Ručak. Ko zadnji jede mačka što bi tijela neko lico.
Vinkovački televizija, ja ću snimati što ja želim, gospodin. Ej, alo! Alo! Televizija je ovo. Šta imaš? Imaš nešto za skrivat, gospodin? Imaš nešto za skrivat? Ja sam invalid Domovinskog rata i ti želiš teri mene, a? Ti mi kuriš, zašto? Šta sam ja radi protiv vas? Čemu je problem? Ja sam došao da vidim šta ima ovdje, ovaj gospodin mi gurnio. I nema problema, pomaknite se samo. Ja mogu snimati što ja želim, gospodin. Vi snimate, ali imamo službene radnje koje vi ne možete pristupati. Excuse me! Pa čovječe, ne možete pristupati službenim radnjama. Kako ja znam? Jel vam jasno? Ja radim moj posao. Ne možete službenim radnjama Ja imam pristupati. dozvolu da radim moj posao. Izvolite, kraju. Neka je novinar, ne možete službene radnje da Kraj, ko ste vi? Ko ste vi da kaže to je kraj? Neki, ajde tamo! Dečko ovdje, gotovo, pizdu, matri. Kapetan ekipe Tibalije je Boris Leutar sa brojem 5. Trener ekipe Tibalije je Davor Mladena. Broj 2 Dario Tokić. Broj 4 Petar Simić. Broj 8 Ivan Govina. Broj 9 Goran Burk. Broj 15 Sudac Sukreta. Stanovalje Pekar, pobjednika druge Hrvatske lige Jug. Bravo Novaja! Video kamera.
Zločesti! Popola da se podijelimo. Što? Popola da se podijelimo. I šuki stena, počinje. Inter vodi. Podiva se sa Evropa. Beograda neće biti, Beograda neće biti. Ništa spremi, ljudi, sada ga.
Ajde, seosko dvorište. A ne, ja se najmanje čujem. Fucking animals.